Manikia, Ibraha, Ibrasa Muluk Baikan, Michael Jack Angkor, Kauchak, Nokni, Adam, Ungui, Jamjapa, Yagulu Kaitorni, Ungui, Sumai, Kangui Sajau, Hakrake, Kuito, Narangui, Sumai, Kangu Sajau, Karut, Kenem Bakni, Sesintui, Hakjak, Kerango, Kuito, Kukui, Tei Karat, Lumui, Ano, Bokjagui, Kamani, Samungo, Kabai, Kubai, Kangnai. Next is 19. Sri Kumar Shankar Deborma, 19, Amtuli, Kulagati, SC constituency. Endorse the proposal of the new CEM, Purno Chandra Chamatia, to take office. As decided by all of us, Chairman already ongi baika ang kobok nai house sini chairman sabno bini chair asuk phai di nei ang bono request kai ang Jagadish Debormani bumung je प्रस्ताव अधिका एवं बनन संजाका आं बनन रिक्वेस्ट खायो ताबुक चेयरमैन पद आसु फाइनान बागै आं बनो कबखा हामबाय So
18 জনানো প্রত্যেকই লিখা। This is a wonderful opportunity for me and also a privilege to congratulate all elected MDC for successful taking and being elected to 8 district council election of TTADC. I also thanks all of them for rendering their cooperation. I also thank our administrator and officials of TTADC and also staff for extending their help for organizing this oath-taking ceremony today on 19 at the district council. Then we are coming to the end of the first session, and in second session would be just after 5 minutes. That is in pursuance of Rule 171 of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Governor of Tripura has appointed Sri Ananta Deborma, member of District Council, to preside over the meeting of the council pending election to chairman. About 5 minutes pore sungtabu dispersion nai dara toinai shooting nai. After 5 minutes we are reassembled. Oh, Indiana. Jadi first session ni oath taking Adam Ongui Jongzak Ma Yakulo Kaitoli Mungui Sumai Tangui Sazago Ka Gerake Uitu Naragui Sumai Tangui Sazago Barat ni Elembak ni Bisintui Kazakzak Gerabno Uitu Kupui Tei Korok Bomui Ano Bokzagui Dongmani Samungno Kabai Kubai Tanai Lambai Having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Kasama. Adong Ongui, Songjamaya Golo, Ekoli Mungui, Sumai Tangui, Sajao, Hak Garake Koito Naragui, Sumai Tangui, Sajao, Barar Elembak Bisintari, Kazak Peramno Koito Kugui. A. Korok Gomoi Ano, Bokzagui Gomani, Samungno Kabai, Kubai Tangai. Sri Rajesh Tripura 24 right. Mojang Suara Berkeloi Tibrasa merupakan Naikolzak Angkor Oksam Nopi Arung Ungui Jongzak Ma Yakulo Kaitoli Ungui Semai Tangui Sajau Hak Gerake Uitu Naragui Semai Tangui Sajau Barat Elembaki Bisintui Kazak Yerno Uitu Kugui Tei Korok Gomoi Ano Bokzagui Dongmani Samungno Kabai Kubai Tanai Padma Tripura, then CL 23, Sri Sodagar Koloi,
23 Ompinagar, Tripura, 22 Kathalia Mirza, Rajapur ST constituency. Ang Musang, Purno Chandra Chamatia, Tripura Muro Kaitin Naikorzak Angkor Koksa Mawang Aron Ngui, Samudagma Yagulo, Muntai Mungui, Samai Tangui Sadau, Kha Rakhe Putonaragui, Samai Tangui Sadau, Barat Elembak Ni Bisingui Kazak, Erona Puito Kubuite, Barat Bongui, Ano Koksa Komai, Samunong Kabai Purbekan. And serial 21 Sri Shom. Ek rock bomoy ano bogzadui bomoy sabuno khabar phokai. Serial next serial is 19 Sri Kumar Shankar Deborma 19 Amtuli Kulagati ST constituency. Manikia, Tibraha, Tibrasa, Muluk Baikam, Michael Jack Angkor, Kokcha, Nokni, Adam, Ungui, Chamjapa, Yagulu, Kaitorni, Ungui, Sumai, Kangui, Sajawu, Hakrake, Kuito, Narangui, Sumai, Kangu, Sajawu, Karut, Elembakni, Sesintui, Hakjak, Kerango, Kuito, Kukui, Tei Karut, Lumui, Ano, Bokjagui, Kamani, Samungo, Kabai, Kubai, Kangnai. Vikram Kishore Deborma, who has been elected from 18 Takarjola, Jampujola ST District Council constituency. I call upon Sri Pro Honest Diploma, 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 Muro Kaitin Naikorzak, Angkor Koksa Mawang Aron Ngui, Samudagma Yagulo, Kaitin Mungui Samai Tangui Sadau, Kha Rakhe Putonaragui Samai Tangui Sadau, Barat Elembak Ni Bisingui Kazak Erona, Puito Kubuite Thorok Bongui, Ano Bogzadui Bomoy Samunong Kabai Purbekan. Ang Bujan, Ang Musang, Chitraman Deborma, Tripura Sangkor Guru, Baikam Naikorzak Angkor Koksa Mawang Aron Ngui, Samudagma Yagulo, Kaitorni Mungui, Samai Tangui Sadau, Kha Rakhe Putonaragui, Samai Tangui Sadau, Barat Elembak Ni Bisingui Kazak, Erona Puito Kubuite, Thorok Bongui, Ano Bogzadui Komai, Samunong Kabai Purbekan.
4, serial 17, Sri Ganesh Deborma, 17, Pekwarjola, Donme Joy Nagar, ST constituency. Ang Jagadish Tripura Shambulu Baikang Maikoja Hangkor Kokta Nobi Adam Mungui Jongama Yabulo Kaitoni Mungui Shomaitami Shadow Kakarake Utunaragui Shomaitami Shadow Baro Elambaki Bishintri Kada Jaramno Hujukubui Tai Horror Bombi Ano Boblabi Domani Chamuno Hawaii Kogoi Amen. Sanjang Robindra Deborma, Tripura Shamulo, Baikang Maikoja, Hangkor Koksa, Robin, Adam Mungui, Jongjakma Yabulo, Kaitoni Mungui, Samaitanwi Shadao, Kakrat, Ke, Utunaragui, Samaitanwi Shadao, Barok Elembaki, Bishingui, Kazak Kerono, Ojo Kubui, De Kakrat, Orang Mungui, Ano Bokagui, Tomani, Samno, Kabai, Kubano, Amnai. Baca Suhel Deborma, Tripura Muluk Baikang Naikoja, Hangkor Koksa Nomi Adam Mungui, Jongjangma Yabulo, Kaitoni Mungui, Semaitanwi, Sajao, Kakarake, Poidunaraguni, Sumaitani Sajao, Baron Elembagni, Bishiti Hazard Kirano, Poitu Kubuiti, Horror Bongoi, Ana Boxer, Domani Samuno, Kabai Kubai Kanai, Amen. Komong Koloi, Tripura Shamulo, Baikang Naikoja, Hangkor Koksa Nobi, Adam Mungui, Jongjakma Yabulo, Kaitoni Mungui, Semaitanwi Sajao, Kakarake Utunaragui, Semaitanwi Sajao, Baro Elembagni, Bishiti Kazak Kerono Kubuite, Horror Bombi Ano, Bojagi Domani Samuno, Kabai Kubai Anai.
Changjak Hankor Bokchak Nokni Adom Mungri Changjak Mayagulo Kaitorni Mungri Samai Tangi Sajau Khak Rakhe Uitunaradi Samai Tangi Sajau Bharat Alembadni Bishikti Khazak Kerana Uitun Ubuite Khorok Omoi Anok Bokjagi Tongmani Samuno Khabai Kubai Kanai Next. Ang Mutang Ono the Borma Tripura Suluk Muluk Baikan Naikoldak Hankoro Kokta Nokmi Adon Ongoi Chongjakma Yagulo Kaitori Mumbai Sumai Tangi Sawo Kok Kok Rakhai Puitu Naragoi Sumai Tangi Sawo Barogi Enamak Tui Bising Tui Khazakma Karakma Puitu Hubui Te Khorok Bombay ang Bokjak Tongmani Samuno Khabai Kubai Tangnai Hambai Thank you. Abu Aboli for the Sri Lanka 10, Sri Onimesh de Borma, 10 Pulai Champawar ST constituency. I call upon Sri Onimesh de Borma. Sri Bhumika Nondorian, 8 Bangalore, Bangasura, ST constituency. Bhumika Nondorian. Then next grade, Sri Ananto de Borma, 9 Harahari
SC constituency. Khazak Kerongno Oito Kubui A Horok Bomoy Ano Bokjagui Tongmani Samongno Khabai Kubai Tangai Chairman, election to CM. Ade, Mrs. Somainaya, Labo Ankobo Srimoti Sopnarani Das, Tu Masmara, Srimoti Sopnarani Das, then I can proceed to next letter. Sri Soilendro Nath MDC, Dosda Kanchonpur. Sri Soilendro Nath MDC, 19 Dinotanga. Then next year, Sri Bimal Kanti Chapa, 4 Koramsora ST constituency. Next, Sireti Sri Hongso Kumar Tripura, 5 Samono ST constituency. Next year, Sri Chandroy Das. Next, Sri Trendra Deborma, 7 Damsura Kochusura ST constituency. Mujan Aitoni Mungui Sumai Kaumi Sadao Akrate Puito Narui Sumai Kaumi Sadao Parakule Bagi Bisimpui Alta Keramo Puito Tugudi Korok Komui Ang Bokjagui Tongmani Samungno Khabai Kubai Tangai Administrator of TTDC has been appointed to conduct or an affirmation to the newly elected members of the district council. This is in pursuance to the provisions of Rule 166, Rule 1 of the Tripura Tribal Area of North District Council, Constitution, Election and Conduct of District Rules 1985. Accordingly, I will be calling elected members as per schedule as notified by the State Election Commission in February. I do request Mr. G.K. Rao,
to administer all. Now I am requesting as per serial of the notification. Sri Bhabaranjan Riyan, constituency Damsora Jongpur district. I call upon Mr. Bhabaranjan Riyan to come over here and take off of office of secrecy. Honorable all members, जों और एडिशनी विधि अनुयायी 1985 कंडक्ट रूल्स ने अनुयायी 173 वो जेहेतु श्री पूर्णचंद्र जमातिया ने मंगोई অনিমেষ দেববর্মা প্রপোজ করেছে তাই অনারেবল মেম্বার্স যিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন প্রস্তাবন সমর্থন খাইছে দেয়ার ইজ নো অ্যানাদার কন্টেন্ডার তাই আদার্স পক্ষ থেকে আর কোনো প্রপোজ সপাইলিয়া সুতরাং শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আনকন্টেস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যকার 19 এপ্রিল আগামী বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বলে আমি ঘোষণা করলাম। ধন্যবাদ। আমি উপস্থিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের সকল সদস্যদের অনুরোধ করব আজকের এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনডিফিনিট পিরিয়ড নিবাগে সভা মুলতবি খাইমানি सिगां মনোঘোষণা খাইনাই যত মেম্বার্সরা जों বাইরে কাউন্সিল ভবন বুসকাঙ্গ কাইসা ফটো সেশন খাইজাকনাই নরক উপস্থিত দंदि সো दिनैनि অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि मेम्बार्स ऑब्टेकिंग सेरेमनी इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इलेक्शन ऑफ द सीएम बिनि सेशन आं अरनो अधिवेशन मुथाका होनाय घोषणा खाइजाका।